Yaşıp bir görüşürler Ömrünün güzelleri Bitmişlaşın izgirleri Özledir özeklerini Hayırlı gün, isen-misiz, hürmetli dostlar. Sağmısız, kadirli fan kardeşler. Sizni de barınızda isen-sağ kurulubizga biz bik şodmiz. Yana yılda tevgi kuruşubuz. Yana yıllar bilen sizni. Ey hürmetli dostlar, yana yıllar bilen, hem sizning bilen biz yana yılda bik ko'rkam bayram bilen boshlab jiberamiz. Bugun bizde bayram, yoqdaşыбыз, avuldaşыбыз, tuğanыбыз, dostыбыз, klassdaşыбыз Flur Abdiyev özünün ömrünün maturlardan matur ömür beyrəni 65 yaşın qarşılay. Hem onun bu şatlıklı günün ortaklaşırga milli avaz türkümü de aşkınıklar sizni sağınıp gelip жетті. İşimiz başlandı. Sahne türünde jubilerimiz Flur Abdiyev. Hükmet arasında para koyayım, gidin uyup kaynana. Ola cidden reşit yolaya, çıkardı söyledim yarına. Dünyaladan sizin kardeşlerini, fırladıktan dünyada. Şuna kudretsizde bağırlardan, yüreklerlerini yamatan. Oyunlar kaçıyla sürer, rahat gitrenler gülger. Bilin dağınlıkla durak gelir, tumanıyla bırak yürürler. Tumanıyla kızalmışa, yoksulanıp durak inanlar. Kuşrak inanlar heykellerge, lezzetli yeşiller güller. Bir yaşka tavla tavla tava, yaz köründe kara yola. Güller arasında ölenlerge, güzellerge kırık yuvala. Eller sizden ayrı bir akvarga, alıp giden kutsa yolları. Hayın şalağından işletirmen, tuğlan yaptın necrları. Hükmet arasında para koymayayım, indir dünya kaynana. Ola cidden yaşıp yalanaya, çıkardı söyledim yarına. Dünyada kalsızdı kardeşlerini, fırına gitken dedim yarına. Şuna kudretsiz yavaşlandan, yüreklerine yamatan. Dünyada kalsızdı kardeşlerini, fırına gitken dedim yarına. Şuna kudretsiz yavaşlandan, yüreklerine yamatan. Yüreklerine yamatan. Yüreklerine yamatan. Хәзер сәхнәгә юбилярыбызны котларга авыл хакимияте башлыгы урынбасары Фирүзә Тимерхан кызы Сөләйманованы һәм шулай ук Бузаяз мәдәният йорты хезмәткәрләрен чакырабыз. Рәхим итегез. Хезмәттәш дустыбызның бүген юбилеена килдек. 65 яшь тулган көн белән тәбриклик әле дидек. Синең белән бергә ничә еллар эшләдек. Нинди генә концерт кичә, фестиваль үткәрмәдек. Синең белән эшләүләре безгә булды бик рәхәт. Барысы өчен дә чын күңелдән зур рәхмәт. Hürmetli avuldaşlar, barınızda yanı yıllar bilen kutluyoruz.
Buzayasal Oğul Hakimiyeti isiminden Flor abzayımızla kutluyoruz jubileyi bilen. Onarga şın köngülden uzun ömür, kırıştay selametlik, ak bahatlar tileybiz. Hürmetli Flor abi. Hürmetli Flor abi. Sizni zor motor юбилейиңиз белән котлыйбыз. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Мин ышанам, алда бары бәхет, куанычлар сине көткәнгә. Яшә үз-үзеңә тугры булып, үкенмәслек итеп үткәнгә. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Юбилеең белән. Монда безгә килгәч, сандугачларның берсе, безгә җиренең дип әйтәсем килә. Менә сезнең белән очраштык. Аллага шөкер. Сез бүгенге көндә безнең вообще дом культуры гына түгел, вообще менә Бузаяз җиренә, Кырмыскалы районына, Башкортстан күләмендә алсаң да лишний булмас дип әйтәм инде. Сез менә самый бер яркий, простой холодның сандугачы булып торасыз. Рәхмәт сезгә зур итеп. Бүләгем итеп сезгә Зулайха дигән җырымны җырлап ишеттерәсем килә. Мин беләм сезгә бик ошый.
халық бұрынғыдан жыр мұңға әуес халық. Шатлығын да, қайғысын да жыр аша білдіреді. Жыр туа, жыр яши. Жырлаушы болғанда жыр мәңгі яши. Құрметлі достар, қаршы алыңыз сіздің көрші яқташығыз Ауырғазы районы Кәлшер Буран сандуғашы Туған тіл телевизион музыкаль конкурсының бірінші орынын яулаған сандуғашыбыз Ғалия Язданова. Moğol sandılaşımız Galiye Yazdanova.
Зур рәхмәт, исәннәрмесез, саумысыз, әле генә инде сез ишеткән җыр Зифа апаның гаеба язган җырларның бер матур җырлары булды. Хәзер инде әйдәгез халык җырларына күчик, әле теләгегез булса бисәгез дә була, гармун алыйк әле дускай. Менә бит сездә нинди Флюр абый сездәге килгән кешеләр нинди дәртлеләр икән, нинди җыр-моң яратучылар икән. Ә мин инде менә бик тә шатмын Флюр абыйның шушы матур юбилей кичәсенә килүемә, шушы матур залларда сезне котлап, шушы җырларны җырлавыма. Сезгә инде мин алдагы көннәрегездә иң мөһим нәрсә инде ул исәнлек, саулык, тазалык, байлык һәм котышкыч зур мәхәббәт теләп калам сезгә. Рәхмәт сөйләттегез. Татар телен, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап, ана мәдәниятебезгә кичкенә булса да өлешен кертеп, яңа сулыш өрүче төп максат итеп куйган милли аваз төркеме дә бүген үзенең күркәм бәйрәмен бер яшен билгеләй. Хөрмәтле дуслар, былтыр 16 январь көнне милли аваз төркеме безнең авылыбызга килеп үзенең тәүге концерт программасын күрсәтеп киткән иде. Ә бүген инде алар безнең улы юбилейбезне котларга, безнең якташыбызны котларга һәм безнең белән бергә безнең шатлыкларыбызны уртаклашырга тагы да өчеп килеп җиттеләр. Әйдәгез әле бергәләшеп шушы төркемне бер яшь тулу көне белән шыр күңелдән кайнар котлап алыйк.
әйдәге сәхнәгә аның оештыручысын, җитәкчесен, шагыйрь һәм композитор Мидхәт абый Әбделмановны чакырыйк. Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar. Sizni bana yoktaşığız Flor Süleymanoğlu Abdiyev o betinde bizden tüp şoşanını uyuşturucularının birisi şoşa milli avaz terkümün, Zerman terkümün biz ona bir rahmetliyiz. Ama esenlik, sağlık, tasarruf, baylık, uğuşlar dileriz. Allah'a şükür, ben korkanım şu milli avaz bir neçe oranda bulur da torkalır deyip, Allah'a şükür yaşayı sizin alda. Menimce ezerek uğuşlar da var. Уже bizni ezerek tanıya başladılar. Benim için büyük şartman. Bana şu nege bizden uğuşlarga zor ilişkirtişlerinin birisi Flor Süleymanoğlu. Ona bir zorlamak. Şu gaydan beyanıma bir şiir okurgayı tuğan kanı bilen kutlap. Bu şiir tekstanın ismi onun Bülak diye atala. Onu köp kişiler şiirliler, Damira Sayet ve Raniye Bilalı ve başkalar. Bülak. Tuğan kanımda Bülak iteler. Sinya dostlarım, zengar seçkeler. Benim bilagim bara bir tilak, sende yalkınlı yansın yaşayarak. Senin gözlerde bulsun gül yaşlık, tuğan günlerim məngi sünmezlik. Benim bilagim kuyaş kovağı, kuşlar konatı, uşarga tağı. Şu kabul eti var, şu şebilakını. Sen eğer izgi bulgan tilakını. Belki şu fırsattan faydalanıp rahmet Fatih okup işittirge yani kızlıkla verseniz Rahmet Fatih ufak olası milli avaz Zerman Türkmen Aksası Flor Süleymanoğlu Abdiyevka milli avaz Türkmen'e negiz salıp yaş boğunu terbiyelevde halkımızın tilin, medeniyetin, guruf adetini saklap kalıda zor ülüş kırtken için şulayı 65 yaşlık jubileyi umayından tebriklep gelecekte de selametlik izgi şunda umuşlar canıtımızda ettiler. Milli Avazlarının Türkümüzü taksim ettiler. Hepinlerin. Bunlar tutanırsalar. Şu fırsattan faydalanıp neye sahnede benim tavırlarım var. Buna milli avaz Türkmeni için yaşayıp şimdi o halka toyana, sizge toyana toplam. Kırmızıkalı rayonu Buzayaz Avalı Medeniyet Sarayı Direktörü Makaya Medeniyet Şerifcan kızına yaş boğumlu terbiyelevde fidakar hizmet sağlık. Halkımızın serin medeniyetin grup ödetin. Soklap kalıda zor ölüş tükenişin gelecekte de
o konsertini tanlabına, koravına çekilerdi. Onu uyuşturganda küpme can koyarsın, küpmeye göresin, küpme til tugasın. Şuna göre mine onun ama şenide buluşlarga o zor bakağa iyi. Mine şuna ama şöyle fırsattan faydalanıp toza rahmet fatı torşulam. Kırmızıkalı rayonu Pisayaz Avalı Medeniyet Sarayı Direktörü Makayım Vener Şaripcan kızına yaş bağımlı terbiyelerde fidakar hizmet sağlıp halkımızın tilin, medeniyetin, grup ödetin soklap kolda zor ölüş gitken için gelecekte de şüküzde büyük ürlerini yoğulap kılgan izgi amellerimizin üzümüzge de ilgiligen kılıp sol selamet yaşağımızı tilip bu kadar milli avaz Serman Türk'üm Abdülmenaf. Rahmet fatı fatı bilen bölüklerge elfine hatmada kızı Mustafa'nı çakıran yaş bölümüne terbiyelep halkımızın tilini, milli edebiyetin basma yazıvın, grup adetin saklap kalıda tırış, fidakar hizmet salgan için şula uzgun dillerge ser bilmişi, kümül salır. Milli avazlarımın türkümüne şanış bildirip yordam kulu suzganı için sizge şeksiz rahmet dileriz. Milli avaz türkümü Mithat Abdi. Ulu başımızda keşiyetip bizni kutlaganı için zor rahmetimizi bildiririz. Rahmet sizge. Bir kişi ruhsat etseniz bir kişiler okurgaya itersiniz. Boşta unutma diyen. Can jarağı jingil tügül. Canını kötü olasın. Kötü olgan can cimişin yüreğine salasın. Gözlerinin korası, yandan yürek davası. Nazlısın da, tatlısın da, sen bir balan balası. İnlerine ferişteler, kuygandır konakların. Türk sanında senin tügel, yaşa balam şatlanıp. Gözlerinin korası, yandan yürek davası. Bakıtlı bul, tevfikli bul, sen bir balan balası. Üz balama dinlegen naz, balanın balasına, ota onun bilen senin tuğanlar orasında, gözlerinin korası, yangan yürek davası, namusuna taptışırma, sen bir balan balası. Eştik içtik, küpke içtik, sol selamet üst balan, ağırlıkka ser bilmedip, ok bakıp dilep kolan, gözlerinin korası, yangan yürek davası, iman nuru vakıptırsın, sen bir balan balası. Rahmet diyenini okumuşu, bu konser bizim bir tügel bulmaz diye olayım. Rahmet neyin okurga ki, rahmetim. O onu jırda etip bula, yasak bula, tak. Nopaka ama iktibar jitmeyi, znaç anlar etmeler. Rahmet min beleden bizni kutkara, zeytin güller çeşke atıp, yokunaya ora. Rahmet şavlı, yolga da indi. Rahmet bilen il yaşasa, yaşağı güzeldi. Rahmetim,
rahmet bilen kişi yaşıyor. Toba hürmetim. Sina kalpana, sina mutluna, milhaman yaman, yaşlık ben gözümezler, sabi olay, ünsüz güneşler. Sizden bağışlayın Rəğidən Bulatova sözlərini yazılan Bəxtigaysan üzrə gelirken gelin.
Yaşlı